Prirodno je da sam se ja našla na kraju ovog programa zato što sam se zapravo bavila potpuno drugačijim materijalom od mojih kolega, dok su moji kolege istraživale gradove i prosto dokumentaciju koja govori o razvoju arhitekture i urbanizmu u Jugoslaviji, ja sam gledala filmove. Pošto se ja bavim zapravo odnosom između društvene realnosti i fikcionalnih umetničkih formi, ajde da tako kažem. Ja sam odmah rekla na početku ovog istraživanja da ću da se bavim isključivo igranim filmom. Postojala je ideja da radimo istraživanje dokumentarnog filma koji se naravno bavi ovim temama od interesa za ovaj projekat, ali prosto s jedne strane mene dokumentarno ne zanima, a sa druge strane to su sad neki tehnički problemi, mnogo je teže istraživati dokumentarni film. Produkcija je enormna, na svaki jedan igrani film dolazi 10 do 20 naslova dokumentarnog filma i dokumentarni filmovi su jako teško dostupni, što je ozbiljan problem kada uđete u istraživanje. Dakle, ja sam provela ovih, koliko smo se mi družili, 2,5 godine, uglavnom, znači, gledajući filmove. I konačan rezultat tog besomučnog gledanja filmova su zapravo dve stvari. Jedna je filmografija nedovršenih modernizacija, ja sam to tako nazvala. To je jedan spisak koji kod mene ima jedno 13 stranica, spisak filmova, dakle, i evo, Maroje mi je obećao da on neće biti izbačen iz završne publikacije, tako da kogod želi konkretne naslove, oni će biti u knjizi. Ja ću vam sad otprilike izložiti strukturu na koji način sam zapravo organizovala te spiskove filmova. Nastojala sam da na neki način identifikujem koji bi to bili procesi modernizacije društva koji su na karakterističan i zanimljiv način tematizovani u jugoslovenskoj kinematografiji. Pritom opet naglašavam da je u pitanju ogroman broj naslova zato što je i period veoma dugačak. Znači, počinjemo sa 1947. godinom sa Slavicom, dobro, mislim, Slavica je prvi film, on nije ušao u ove izbore, ali završavamo sa 1991. Tad je snimljena Virđina, zvanično poslednji jugoslovenski film, dakle, ogroman vremenski period i ogromna filmska produkcija. Neka prva tema, znači, ja sam nekako ustanovila nekih 9 streamova, nekakvih glavnih tematskih celina. Možda će biti malo dosadno da ih sve nabrojim, ali prosto, eto, ipak osjećam obavezu. Dakle, prva neka tema bi bila posleratni razvoj, odnosno obnova i industrializacija zemlje. To su filmovi koji govore o omladinskim radnim akcijama, izgradnji, odbrani, zaštiti, privredne i saobraćajne infrastrukture. Dakle, filmovi o udarnicima, o vizionarima novog društva, o herojima, pa i o antiherojima rada. Kako će se ispostaviti, ta tema ima zapravo jedan jako zanimljiv i karakterističan razvoj. Druga tema bi bila, ja sam to nazvala uspon i pad radničkog samoupravljanja. To su priče o radnim kolektivima, o privrednim reformama, o socijalnoj politici, o sistemskoj korupciji, što je isto jedna veoma karakteristična i zanimljiva tema za istraživanje, o međuljudskim odnosima, o etičkim pitanjima, uopšte o životima radnika samoupravljača. Treća tema bi bila građevinska industrija, urbanizacija i transformacija gradova, da ne ulazim sad u detalje. Četvrta tema bi bile priče iz predgrađa i divljih naselja, pošto to je isto jedna vrlo prisutna tema u jugoslovenskoj kinematografiji. Zatim jedna jako dobro obrađena i ekstenzivna tema, to su migracije stanovništva na relacijama selo-grad i obrnuto. Zatim doseljenici i starosedioci, emigranti, gastarbajteri, pečalbari, povratnici u zavičaj, mislim, vrlo jedna prisutna tema, a zapravo na neki način govori o velikim transformacijama društva u kontekstu nedovršenih modernizacija.
Drugi rezultat mog istraživanja je tekst od jedno 20 strana. Ja sam nekako pokušala da ga sažbem u format kratke prezentacije, međutim, to se ispostavilo kao nemoguće. Jednostavno, ako vas zanima ova tema, pročitajte tekst. Ja ću vam, ništa nisam pametnije mogla da smislim nego da vam pročitam sad jedan mali delić tog teksta koji se fokusira na likove arhitekata u jugoslovenskim filmovima iz različitih perioda, prosto eto da vidite na neki način na koji način sam ja zapravo interpretirala i obradila konačno taj filmski materijal. Dakle, u filmu Veljka Bulajića iz 1959. godine Vlak bez voznog reda, navodnici, inđilir što gradi mostove i ceste opisuje se kao neko ko se oblači gospodski, ko je školovan, ko lipo pripovida, ko putuje po cijeloj zemlji i svuda nešto gradi. To kaže Bata Živojinović u tom filmu. Jugoslovenska kinematografija uglavnom se drži ove definicije kada opisuje inženjere arhitekture i urbaniste. Arhitekti su ponekad predstavnici predratne buržuazije i klasni neprijatelji, kao na primjer u Oficiru s ružom Dejana Šorka. Ponekad su neutralna tehnička inteligencija, kao recimo u posljednjem podvigu diverzanta Oblaka Vatroslava Mimice, zatim u filmu Živi bili pa vidjeli Bruna Gamulina i Milivoja Puhlovskog, i naprosto epizodisti kao lik koji tumači Dušica Žegarac u filmu Neka druga žena, reditelja sam zaboravila, mislim da je Miomir Stamenković, ali ne smem da se zakunem. Zatim postoji primjer slovenačke kinematografije, Raseljena oseba Marijana Ciglića. Dakle, arhitekti su ponekad šarmantni, dinamični i urbani mladi ljudi, kao glavni protagonisti filmova Dvoje Aleksandra Petrovića i Kopride Lev Boštijana Hladnika, ali su najčešće slomljeni vizionari, neprilagođeni stegama društva i profesije, kao, na primer, arhitekta Vizek u filmu Živi bili pa vidjeli, već pomenutom, zatim arhitekta Tamaš Đarmati u filmu Zalazak sunca Karolja Vičeka, zatim Predrag Vučković u filmu Stepenice za nebo Miroslava Lekića, ili recimo čuveni Saša Belopoljanski iz filma, na taj ti najdraži, naravno, u filmu Tajvanska kanasta Gorana Markovića. Žene arhitekti su samouverene i emancipovane, samohrane majke kao junakinja filma Eva Francija Slaka ili Gordana Diklić, to je Milena Dravić u filmu Nije lako s muškarcima Miše Vukobratovića. A ako studiraju, kao na primjer Sonja, junakinja filma Ljubav i moda Ljube Radičević, čuvena Beba Lončar, ili su nedavno diplomirale kao Katarina Ilić u filmu Prvi građanin Male Varoši Puriše Đorđevića, one imaju odlike femme fatale koje zanosno izgledaju u pilotskom kostimu, na Vespi ili na plaži. Dok se u 50. godinama celuloidni arhitekti uglavnom bave obnovom i izgradnjom, a u 60. ljubavlju i modom, u 70. godinama njihova dominantna preokupacija postaje opstanak u korumpiranoj profesiji. Korupcija u građevinskoj industriji postaje metafora za društvo koje iz obnove izgradnje, izgradnje, prelazi u fazu razgradnje ili samo razaranja. Još u prvom hrvatskom filmu Katastrofe, tako ga zovu, H8, Nikole Tanhofera iz 1958. godine, odvija se dijalog između šofera kamiona, koga glumi Marijan Lovrić, i njegovog moralno upitnog suvozača, koga glumi Fabijan Šovagović, koji karijeru sitnog kriminalca namerava da unapredi u jednom građevnom poduzeću. Radnja filma Branka Bauera, Licem u lice iz 1963. odvija se na partijskom sastanku građevinskog preduzeća, čiji se radnici u duhu konstruktivne kritike i ultimativne afirmacije samoupravnih načela obračunavaju sa samovoljnim i korumpiranim direktorom Čumićem. U četvrtom Suputniku, to je film Branka Bauera iz 1967. Dakle, Bauer gradi još jedan zaplet o samoupravnom detronizovanju vlastodržca, ponovo u liku makedonskog glumca Ilije Đuvalekovskog, koji je inače jugoslovenski kandidat za dvojnika
Stalin, mislim, najviše liči na Staljina od svih jugoslovenskih glumaca. Dakle, direktora koji manipuliše radnicima zloupotrebom ideoloških floskula, a u središtu zapleta je projekat Sportsko-rekreacionog centra. Dakle, idealisti, borci za samoupravna načela u filmovima Branka Bauera dobijaju svojevrsne antipode u likovima mladih / ambicioznih, ali naivnih / neiskusnih arhitekata, koji mimo volje bivaju uvučeni u mutne operacije jedne industrije u kojoj oni više ni o čemu ne odlučuju, s mukom upravljajući i sopstvenim životima. Svi odreda su gubitnici u borbi za bolji i lepši svet. Janko Vizek, to je glumac Mladen Vasari u filmu Živi bili pa vidjeli, ima nesreću da se zaljubi u ćerku generalnog direktora Urbinga, kojeg glumi Boris Buzančić, ali ga početnička naivnost i nepristajanje na kolaboraciju u mućkama sopstvenog tasta izbacuje iz biroa na gradilište među obične fizikalce, takozvane. Arhitekta Tamaš Đarmati, koga glumi Milan Štrljić u filmu Zalazak sunca, biva uvučen u mahinacije gradske kuće jednog vojvođanskog mesta, između ostalog s izgradnjom opštinskih stanova. Predrag Vučković, koji glumi Enver Petrovci u filmu Stepenice za nebo, doživljava lične i generacijske poraze na relaciji Beograd-Subotica, gde s mukom uspeva da nađe posao u struci. Ljuti pomenuti 68-aš Saša Belopoljanski, naravno Boris Komnenić u filmu Tajvanska kanasta, koji ne želi da bude dekorator i neće da se odrekne stvaranja, napušta svoje mrdalice, pokretne skulpture i prihvata posao nadzornog organa u naselju Sunce na Novom Beogradu. Da, dobro. Ova odluka istovremeno vodi u profesionalno samoubistvo i u ljudski poraz. To bi bio, da kažem, kraj tog odlomka. Sada, pošto je naslov ovog istraživanja celuloidne gradilište socijalističke Jugoslavije, odnosno s obzirom na to da gradilište iz jugoslovenske epohe više nisu gradilišta, ili, mislim, nije logično da jesu, da socijalizam više nije socijalizam i da sama Jugoslavija više nije Jugoslavija, od celuloidnih gradilišta socijalističke Jugoslavije ostaje samo celuloid. Stoga taj celuloid, po mojom mišljenju, zaslužuje posebnu pažnju i ja sam nastojala da joj, poklonim što više pažnje ovom istraživanju. Tako da, eto, ja vam zahvaljujem što ste još uvek ovde i ako imate neko pitanje, izvolite. Da li misliš da možemo taj fikcionalni narativ koji si u stvari iskompilirala iz ogromne količine filmova koji si pogledala, da li ga možemo i smijemo u stvari interpretirati, tumačiti ili shvatiti u stvari kao s jedne strane vjerodostojni reprezent tadašnjih tendencija u socijalističkom društvu i u kojoj mjeri je u stvari kritika koja je tamo reprezentirana u stvari koliko pogađa bit problema u stvarnosti. Na neki način pitanje ide prema odnosu između fikcionalnog i stvarnog. Malo komplicirano, ali možda imaš neki decidirani stav o tome. Pa, film je umetnost, dakle, onoliko koliko je, semiološki rečeno, umetnički tekst relevantan za kao nekakav društveni komentar ili pokazanje nekakvih tendencija u realnom životu, toliko se to odnosi i na igrani film. Dakle, prosto onoliko koliko smo mi u stanju da iščitamo iz današnje perspektive na neki način sve ono što stoji iza proizvodnje određenog filma, mislim, kakvi su zapravo, kakav je nekakav društveni background i šta je sve dovelo do toga da stvari na filmu izgledaju tako kako izgledaju. U tom smislu, prosto, to je sada na nama, da se vraćamo tome i da čitamo to iz nekakve perspektive zapravo današnje. Naravno, uz nužnu pretpostavku da razmjerno visokih kulturnih sloboda u
tadašnjoj Socijalističkoj Jugoslaviji, gdje se moglo govoriti razmjerno otvoreno. Pitanje slobode također ne treba generalizovati. Ja se izvinjavam, moj tekst je onako dosta hronološki strukturiran, dakle stepen slobode se menja. Ona varira, apsolutno ovoga, da, to je neupitno. Ali to također treba uzeti u obzir u onom momentu kada krenemo upravo to iščitavanje i povezivanje jednog i drugog. Pitanje cenzure je uvek aktuelno, samo je pitanje na koji način cenzura funkcioniše u određenom periodu. Tih mehanizmi cenzurisanja, autocenzurisanja i nekakvih brisanja, prepoznavanja nečega što je relevantno i prosto ignorisanje nečega što se ne prepoznaje kao bitno, prosto to je, da kažem, integralni deo procesa stvaranja bilo čega, pa i igranih filmova.